ngarjurdir tsa samaha kado ya saya emanari wahira ndisa emission van she connexion imenyeha nge yabo rujutsa ha wandikao ngwari parawe kamdu ha parankado nzima hundu hazilo yati continue para parce que avungu perturber e réseau ngari mshukuriano na umboshelani marhaba. Kwezi watukufika uni uridunga wakati rifanya uze emission zinu ngari mshukuriano rimbosheleni marhaba ngamina madambili bas zani hepe haba ni mabunjilio maili kao yafanyiha jana ledzima lifanyiha nzuani likana bis ya moroni ledzima lifanyiha nsujini sharahane janji ya harumazi ndongo hizo ngamjoshukuria tena o decision ya rengwa ni mtukufu Fahami emana kwati wenjie wandu wa siasa waliyo harumwetini walingo ushinda werenga decision wezitimizi bonge Fahami hakaringa miadi wakati ya kaubobosi wani Obedillahi Mshangama aringa miadi ukangondo harumaze ze primaire za jua sha ekaka jahundangu joste na ingujo muhimilia imdikao hahunduze ze primaire yode mana boko leo ngarjo homestay sharahari jawaswili ngari ngamrengo garjiliao tangani wo mji wa Milebeni na nitsanda kamil ikawe mananyasi yakaujula hesimu ya alimsaidie haisimu ya mbao nadham mbaba Swafia mwanadamu watwania ikao wo mji wa hahe na ni region kamili wakoza umlao hahe hauka watwania Mwenyezi Mungu jomwashia nyumbanji mambebon Mwenyezi Mungu ajelokeze mvu ya zira hundunia ni ya zihunde faida ngaromba Mwenyezi Mungu juma kama Mwenyezi Mungu abenze ya wasuli hunu maswani insha Allah kanga buzanyumeni ngarjurdi rejeri rimambie nizo shayilo muhimu doka hesimu ya hangu ni simu yaho wanama ngarjiliao zifamii za alimsaidie yakaujula hesimu ya nadham hotangani Mwenyezi Mungu jomrehemu yamlaze bahanu bajema Mwenyezi Mungu jo riba hamandae insha Allah. Abasa nunga rinjiao kwezi watukufikao ngamdidunga au rinji harumeza he ya politiki ne tiyatu kao ikoza ngasina wakati mimwambia nukaya wane mitsango inu mitsango ritsangao nangaritsangao harumanti ya koza yode manaboko waskwaleo nu rejeri tsange tena rejeri tsange haukaya vasababu hawandu abasa inu amfikire konfli ya ukaya wanungo ndao haruma vote hauka tsuhenda ikaulathimikeyo ihisa abasa nungo atolia hizo ndo wajuko kufanya yakawa nduende sharahare jawaswili yabo amjoshukuria zemedie ikawo uridunga hama habari za Komor hama Tropique na nuandu wadunga abo Komor Plus RDC wandu ikao wa urengaze nungori zamba uzinu wazi samba za harumaye yeti kamili harumaye dunia kamili ngaru wa shukuri yao ruwa boshele marhaba ambese mono yezajiri ukendumarise ivuzilwa ngavu wandu wasawajitamka wabangu wajuka uka maraisi heni mru haka uhima vo hao yafanye yefikire ya he candidature haukangu juka uka kandida himivo hao nesa ukangu juka uka kandidera iswa daula hafanya demonstration de force haifanya nzwani ngabu ndongozi njiza tsatsa ya haruma wa mkonti wa hele bunchilo la fanya nzwani ngamjuoka zenafasi kaziti sawa shei za jiri kambono president Zali hashidi haunjili anduzi wizira runzwani yabo opposition mrwa jina kange na zenafasi za hajoshida unjili yezi wijana yode mbabiri joshida rumambianuka mabunjilio yao yabiri wanduende wajitamka abasa ribakisha rijeru wenezi jo ulawana ne mabunjilio yao eheli jo ulawana ne helo wandukao ngwajudunga zenongo zinu wende nizo ngarjo mshukuria mzee wa hatu mzee Fahami Said Ibrahim Fahami Said Ibrahim ko leo haonese maturite politique haonesa utukufu wahe haonesa kamdu haringe miadi ukailadhi Mwenyezi Mungu ya itimizi Fahami hamwambia nukaya ngodo harumaze primaire za jua ze primaire hizo yonde parti yahe hadoka na parti ambao pek parti yo hairants hengarie parti jua rahaye jeda harumaze primaire haka ubobosi wani journaliste Obedillahi Mshangama shahambia makomoria ukaya haini decision jure ngwa ne parti ya jua ngujo este hinamnaje yakahunduze vote yabungu jo kubali ya jende kandida sheka kajazihunda ngujo stehi ye mndu ikao hazihundu yode manabuko sisi wananya no wanzani nwe makomorie ngwa tosao
ye décision ya ringoni Fahmi Said Ibrahim yaonesa ukaya ye un homme politique, ye un grand homme. Par contre wandu wa mdeao wa mtafadao wa wandu watsingo hamba izo wa unoma sula shaleo haonesa uka ngena maturité politique parce que haringe miadi haitimizi ngarumbao hardi haonesa ya ukaya ngu bushirio her wandu wakubali wade harumaze vote emana mduka do hibiwe kakatina fasiria mduka wandu natia wandu zenyi hara za ukaya ze votizi sa zire wa d'avance hawajibu hawambio kaya kumdu hibiwa yabo mdu ngena hardi hazamba abo tena harume intervention yahe kakati dakoro no amba kwa tsuhenda bakwatina mbanungo iproposeo ngwatingo hamba kartu henda bahi izo wandu wazijuwao izo zibakisha picha wandu wazirambua ukaya wandu wambartenda rumaze vote baishe ihotse di horilio leo eze vote zinu ngarujuka uzihundaji eze parti zikubalia nao zende harumaze vote enga zijuka ufanyaji ye zinu wandu wajuka wananioje ngamfikiri ihondi ho wandu walio leo cha wandu kwati haruma hali ya ukaya ebanu weingwendu haukatsuhenda tijohanza ekarsar wasuli daraja yo leo hamande heli Fahmi Said Ibrahim ya zaba ukangarendao haruma defi gardaho haruma ndungo ilonziro haruma tiatu yakaula admikele fumvur lirenga duniani riwone tsizinji kaugizo titira hanasi yeme maendeleo ya hayo ngayo hajura hanasi haonese Cap Vert haonese Seychelles kwa wandu toujours ngo hajura hanasi na wandu ngo wa shashira hanasi ikaula admike wandu endao haruma defi wandu washindane nezi ego chamvu wajokaya ngo una ndongo nkuu za ufanya ngo una mashindano muhimu ya uwana watijofikiri ngondo wa kenti yabo waje wafanye hama nizo yezinu ifanyao itingo utia pare yambabala ifanye mbeo yabo ngabo mbaba nikao ngarjushi dari hime riwonese utukufu wahe rijotsaha ema autorité politique walu yarumetsinu wa reagisse hama Fahmi Said Ibrahim kabati mru katina kosa kabati autorité politique katina kosa sha ngari mtukuzao ngari mhishimuyo ngari mbushiria uher ne decision politique ikao hairenge emana yujisa yeka mananyamru haringe decision ijisa wandu wote ni wamdea wamkalia wamfanyila pression kajaringa ze pression hizo haonesauka wandu wamdeao wao wandu ikao ngo una droit ya humdie kanga una maslaha sha yeye hakaurenga decision ya kisiasa na hairenge siwananya ngari mshukuri yao hauzisi wa masuala ne majournaliste hende wakati haonesa ukaya journaliste ya muzisa ebanu wewe kamtsuno kabunga mdulumo Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ye kamungu habakia mbili walangwa uhula hamjibu hamambia ukaya kabati mrujanzo rahane mwinyi wae Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hamba wandu wende harumaze vote ebonge yakanga sina namna ya uonesa ukaya abole weinu owenda harumaze vote ngo mdulumuyo banu yeye wae de atowe amri wandu wende harumaze vote hata hazamba abukaya wondo wasutene Dr. Salim ebonge ngarimbushira uher haringe rendez-vous ya ukaya haine wakati ze science politique zinu zijo hisa ngujo jitamka ya unese fikra lonio harumenti ya ngaribushira uher kwezi mtukufu ngaribushia kampanya njema ngujo jala zenungozi zede heli ya lazimu rijojo hunda namna ya ujisensi ya hatu wafanyiha bunjilio lafanyiha nzuani le bunjilio ilo li shangaza haku manale bunjilio le liwandali wa haku ne serikali bunjilio ikao watohula meli ya kamili irenge makomorie iwabe wangazija samahan iwabe henzwani wende wafanyele bunjilio ilo shale bunjilio ilo likasawa na mabunjilio yafanyiha hunu izo ndeza shangaza manaze effort neze mapesa za rumilwa harumale bunjilio hilo ikaula adimike yo meeting ikao wandu waone washangae shaizo tendeza jiri rambi hilo haruma source za nyumeni za ukaya hata yemeli tisishana razida hazione sajana hata yemeli ya kaula admirenge ye makomorien wandu wangazija wende harumale bunjilio no wa mali yemeliyo ikana plasiti jamba majana matanu sha ihundu wandu majana maili na membo mfukare ntujua sidwaza ekayeti yode heli razida ya zionesa wandu majana maili na membo mfukare ambesebala ndo wabuha savijirke serikali hatabo ya ringameli ke jahunda wandu wa ipashia zodi zori mabiaoni
ni wandu mlio hiho mraule kio la ukaya ritsede haruma ze voti zinu serikali inu rimambiani inu ile mewa yode manabukao le bunchilio la kaudeplace masiwa kamil le bunchilio ko li kaudeplace masiwa kamil wode nzwani mono zengo za jiri ke masiwa kamil kajeda nzwani monoka likantini mwele bunchilio mananyalo la hezi la fanyiha moroni le moroni likantini kadombili haruma le bunchilio la mjibaraka yalifanya nsujini yabo ni wandu mdingo fikiri mlalao mwesiuha mfikire strategie politique ilono wandu wenda haruma ze voti leo de ya 2019 abanga mfikiro naye parce que ngamonao wala kabaja fanya meeting wala iza china mlinde 2000 ngabajo fanya umkonti ula wo nga ujo fanya fumbuni wa Dr. Salim ngamjura mbua ehelize ngozi dwabo rebaction na ndongo mbili endongo ya handani do kaya wandu wakubaliana wende haruma ze voti rijua tsaha ndongo nzima ilo muhimu kwezi watukufu mwenda haruma ze voti na mjoka na mwendao namna ya kuelewa ukaya ye ilo muhimu do azali harumezi yonde de point muhimu ilio pasinga monao mwengoni mwezi khatwari za jiri ekazi source riparsao zinuza kweli hata wala makandida warengwa harumaye yema gouverneur ilande famille ya hezi zilazi famille za hezi ze source rahaka ja kantindo shangara mbiloka mitsamihuli ilande famille ya hezi ye mzuani ila toujours de famille ya hezi ibonge umbabanura wa Sulimanu ngela demori hunuwe wa mriunu richo mtsahani ni wandu wa he opposition ikao muhimibo junga mfuao lebwe mziyelebwe ilombabi bahata warauze bulu eke bulunge sekulao otsambandu wa daze wachijotabisha wananyao ngambia zao namna ya hambokanyi wandu wadzimana wanu richo mtsahani mziye mbabi zenungo mzifanyao mziye mbabi baba ne plan inu ye plan ainu itojokiri ipase eke plan ainu ipase yabo rihundu izoraka uhutajia yode mana leo na hunde fursa inu nimambia ukaya hamadi heli ni kuzamba yezi wafanya wanandungo wa warengiwa warwaya miumambia ni nadi ngamonao zeshafu za hili hopitali ipulwa hauka kampani nganzali sarume l'hôpitali ngasiri mambia nuke ilati l'hôpitali ila nyumba nkunku ya wahamoroni bora wasule harume l'hôpitali yo amjo monesani ala mambili ngasihunu ngasina tabu za maji kao wanungwa tabihao hamaji bahishe hindu shiku hangamiza maji haku l'hôpitali ele jindu la nyumba lilobala l'hôpital kunku ni johi para l'hôpital mana yondiyo owandu ipara l'hôpital sha ila nyumba nku ya wahabala kabati mwenje ila ngejuka hunishiwa ni hindi ngejuka yabondo baba hanurjohi marumabie nukaya ze kampani kao ngazanzo zandisi hasiba mwile l'hôpital ngamonawe heli tilaki na Idris Musa wandiswe filme noitoa makomorien kamtudini mrejezeni mwabie nukaya l'hôpital iloti jindu la nyumba sha l'hôpital yaunde mana ya l'hôpital yabongo bahanura wasulibanu ngarjuma bia nukaya na mfahamu nyondo mjokenda arumaze futizinu na mziye ni wandu wa opposition mlobo juu mraolebwe na mjoka henibwe mjoli sekuwa ilunga mdire mawe population ni wandu mlo hiho mtsohanza bare wa vote na mkozeze roho kakweli nyima patriot sha ngabondu boko wa hafili hanamna ukumngona mazinterengizo za hao personnel hama wakahunda ndugo kwa tuzingundo sha mimi ile swala na kanzani jiuzisi ngasibanu garshidana ngasina mahaminane rikubali anokanga rumia mvu rende hataru wa solidarity ukaze mvuka zitufai ngabanzo barumilo namna ndo jina problem iliyo hindi kwezi watukufu yabondo baba handa kanzani mambie ni uka kwezi wananyasi ikao mdeside mtsende haruma zefotizinu na mkera de wendao waonezi wajushinda wafanye haruma legendo walendao ebonge nyezi mbu ya jia rasulishe yaonehe lirjushinda rufanye badabu ngamina nukto ya bili ya husule bunjilio la fanyi hansujini bunjilio la fanyi hansujini kao ilo mlijua mmonehe la fanyishiha le bunjilio la kana wandu ikao wakawenji ila denga zja kamili wajatsujini ye plasi ikanchashi haukaya wakaufanya le bunjilio ilo wakaustehi ye sharia baishe serikali wao kwa tastehesha hao emana wakaufanya mkonti nyumeni banu wafanya haruma estadimisiri ya nzwani shawanu wakaufanya zinu monoka kisa ondozi hizi tano
wakantsujini wala wajojo urenga plasi ntsujini ekatsinde tere ya mpira ijo kande shiwanza shila sha homsira juma sha joka shibiro wandu wao shaiza jirihindi wakaustehi hauka eshariaka shijaruhusu wandu wafanye bunjilio bonze yonde mana ikao wowo wa decide wafanyele bunjilio hondani ngaru watosao ngaru waposheleao marhaba ngaru jo shukuria handani rishukurie ihelize diskuru uzafanyi habo rishukurie historique yafariwa ni Dr. Jafari Madi ikao zendugu yazione sabo hakaone senti wiyo haone soka wanunga sinanti kwezi bazali yenti nuhi tsenge rangu 2002 ezadunga buzatundiza kwa urengezi zokarutsari zijue shawa wakayabu kiasi ya Jafari Madi haka shababe wakati huo yemwe ngoni mwandu wa rambio wa roha wenda warengazi waziri wakati huo yemwe ngoni mwandu wakubaliana ukayangela dimo yenti yende namna hiyo baada ikahar matabu kudeta ile ifanywa 99 waeleuka wale wakauretablisse ya situation politique voyaka ya wahia hea daraja nku harmenti haka urongoza zali uka wanaba senu baja namna ya saya ya ukangela dimuo welewe kwezi monsieur le président ukainu ukahirenga hatabu za kaujire harmenti yeduni hukanza wigarde rangu hale wanambe sezerengo za ezi zinu monsieur le président uzanza rangu hale parce que c'est le Jafari Madi yukanza ugarde mkanza mgarde zinu suya hanyu she dunia umabianuka na mrevoti baonu suya hanyu hata harambia tena bese mwenye baraka hazijua mbabi yomana hamba uka eka urongozo haki uwe kuishia sheka urongozo wa hambabi wakati we ujwa kuishia ebonge haka urongozo hambabi yahwambie mwenyingu urongozo hambabi no yetibuhe irohe harume mashaka iliyo yabundu baba Jafari Madi yazonesa haonesa utukufu haonesa heli wakanuo heli yezi ya handani ya zali 1 uja zali 2 zabira leo huja hundu daraja ukaya udeside umonopolizezi ucentralizezi uitoe harumezi siwa uenjeze shomaji usubuti monsieur le président udamba udotsabu hawenema komorien zetabu zilio batiyonso batukansohole usubuti uhemba bahanu kwezi mtukufu wambe ukaya rangonte serikali ya haja kaja paruta wamba hindu nga mambo bala ye komornde yu dharaulwao nga mambo yalati masuala ya kauladhimu yambani dhamana wa daula dhamana ikao harudi ngwendo haruma vote ntswa minuka ikauladhimu zenungo zivere halinu nga ranzor kubaliana ukangela dhimu wanadamu ndo wafanyiwa raha wandu weja kufanya lebundo hula hensi abono baba hanuru juma mbiani tena kwezi watukufu ukaikari wasule daraja inu leo ruasuluke ntinga ikozao daraja nyindwa jina ruasulukanga bwandule wa hima wa wanientinu ngabo ma politique ngabo wandu wa société civile konga mjumrande hommage nwanike courage enfant du pays na bega na nuandu wadunga abo na wandu ikao adil ikao manama mtukufu ya ringaze dhoma na zino ya ritoa uzankiliza hatu rutula la masi rutula la mtsana ze komanteri ziride yao batu hata mdu wandu wa hezi warabukezi sanga iwala wao wadunga magozi waride yao wariplia we magozi yao garanzoru mabienuka leo haini mdu ya decide ya toazali enzia ya humtoa ngio na singa riparao encore une fois ya opposition watu hanza zevoti kakwa tu hanza wende haruma zevoti na warenti hofualebwe balebwe la hao ngaljuri waswili ne kaliri waswili yonde enti bi wakaufulia lebwe rijua tahakwezi watukufu wafanya haini za ufanya zonti pia waelewe ukenti yatu inu ya hatunda sinwao waelewe kenti inu ngende saunai nga mjoma bia nirungo zinji ikaungizo banu amtujo monesani mfano helebu njilio laka lomoroni jana la kiki kolila miuli wona dzima ne la fanywa nzwani ngabo ndongo zinji zambishi habo ndongo za urejeza wandu lingo ni monsieur Razida hazamba jana haonesa ukaya kabati mndu joshinda mbe mndu kayeti opoza yode manda buko kartina ushida mbe kiki yeti opoza sha haruma zero hatu kiki yeti opoza shakar no jozamba parce que kabati mndu jozi mndu yatike opposition yonde fikira ya hazamba yabanu wajozirenga shaizonga juaweza ezilohontini zitantewao ezilohontini zifanywa zenongoza bandaya izonga zirambulao kabati mndu tsujua
yetsinu inu tinti zenungo za nongona ngasina mahamili zo nungo azijuao rahakikie jaka hwenda kandida wandungwa joka balola haka uroharuma serikali no yajede kandida ze ambition za candidature zo ngazirambulao ngarujodo zambaru mase kampanye au tsahari kubalianuka kabati mdu joizi ya mdu na ike strategie sheka asahaji déclaré opposant samahani kasahaji déclaré opposant yabunge opposant na abo kabati mdu joshindazi ya mdu yatike opposant lewe inu yababa senu ngarbakshao rijeruone makomorien ngwa yabo ngarindao harumaze bureau de vote ngarindao harumaze urne makomorien oti malaba ezangu tiretene su aladima lambani kikijana ngarju li develope o mahala renda weyo ngamjorongoza surta basainu wandu wa siasa wa hudumuyo wandu wa siasa banu ekari wasule daraja ya ukaya wandu wa societe civile wandu ikao amande heli mabiao ningamrambu wao izori mabiani rangu hali ngamzirambu wao leo ukemana yensinu ya reje dingoni surtout dabo wandu wa societe civile wa reje dingoni ngamona uko wandu wa daula ya haki kwa tudisa itorende ha ya mndu mzima ndaje mwenzeru hadungwa hatomolwa manani shababi mkombozi hadungwa hatomolwa manani izo pia zija heze erreur za kaufanyiwa no wandu wa societe civile mi wapara haini wakati mi wambio kaya batina societe civile abakaba jahadaula obahanura wasulibanu mduka turambua mdu wa societe civile mduka turambua mdu wa politique sha gabundongo ya njibize manati ono mzima haruma wanama ikao wa societe civile wakubalia na ukabasainu wasangwa jiprepareo na ya urekebesha societe civile ikaye heli ya kaya wandisi rondolana lebe ala milioni wandu wadungabo wandisa mipango ya urejeza societe civile ikaye heli ya kaya parce que wandu warambua ukaya kabati namna ya urekebesha intinu yeka societe civile kaitufanya hazi yabono baba hanurujuma bianuka izajiri leo eziwonesi hao ne mipango ikaunga ifanywa nezi ngeladhimo opposition ijoka solide opposition ijoka namvu yonde joshinda iwanenezi inu itoweze batani iziliyo harumwe yezi ngabo zinji zijo developer kwezi watukufu ngabo zinji zijo hamba ngabo zinji rijumambiani na mtona mfano paske mwenye baraka hakauonese ukange kandida shahende nsujini ngeonesa iziketi na fiefu ya hezi nzwani shati mtsuje haini mndu ufanyuze ngozila ye ufanyili yabo hao shaleo azali haroha hadeplace hende hata nzwani yadi yafanyili nzwani abo yajuoka ile menaseha haukai region ya hambu wasawa mchililia complètement ngamjuzi rambua harumaze votizi chao rijo mtsaha leulonaze do amana za henti leo ya rohe ya demisione ya rejeze ya kandidaturila ya tahemndu baba nungi haruma parti politiki lona wandu kana ujo fanya hamanga hama kapati wanadamu na abonga wanadamu walo yabo wachushinda wende makandida baishe wambao zitwapindo koloneli ya rwarie shaka mem wa wanadamu walo wakaulazimwa washinde wende makandida baishe kwa jazionesa wanama ikao muhimili ya nchi ya hatu wananyasi ikao mwandisa urirenge wa uhuru noriniki wao wakati uja mimi nga mmaparu wandu watuenda arumaze votu nga mparu Ahmad Mahamud nga mparu Isufu Mohamed bana zembiyo mzendawe hizo na mribele shawiri parce que izo mtuzira mbuwa nzima o wandu wa mrengao ni Larinyo wandisa Larenyo waja wa mrengani Faransa mwafanyale mujilo la hanyu la Marseille yenfumbili mwafanya conference juzi yenfumbili mfanyawe la Paris harumaze sur lonizo mparwao ne ministre o ministre des affaires étrangères ya Faransa bese de fumtsan dabo mjohenda yabo izengo hizo ngaridida mavuna na hapo kamtsina mbiaza mjoka huifanya parce que ma politicien walobanu wotipia wawa tsoparwa yiho ma politicien walobanu pia wawa tsoja Faransa nyinyi mjaka donga bika mjashida mahunda shawiri ngeti jumtsaha ni hola wa Faransa mje yekaka mjashida mahunda shawiri maribelia mtije mdofu wabwe yekaka mtishindo tsanganywa na nyani mkubaliana ukaya ngabwe movement ambao na lawe shangabwe movement tsene ambao na ralale
ekanga harume movement naralale yekamlala mtido na mwedema lale shamtido fuabwe bale beilo ngalirizia usi wananyani ritijuera fanyazi ngari mtahoni ze samaha hizo tiishia wanduikao wa somo haku tishia wananyasi wa undabahatu wenda likoli ngari wona uza analizi politiki wazifanya ngari wasite hiyo neze analizi za hao shaizo rimambiao ni kabana analizi ya utia mashaka na mkeradi paske nyinyi de matsu ya hatu nyinde ngamjua ukakamtsina haki ngamzirambua paske ekanga nyina haki njora bia hizo manzo mfanye sisi rimambia nuka erreur ya fanya 2019 kena ufanya 2024 sisi ra ridunga wandu wadunga zenungo zinu ngari rongo sinao ngari warambu wao warambi ya erreur za bira 2019 kwa tipre wazirepete 2024 yo tirezo ya ukaeka mdohenda harumako domruto shinda shay ya henda etsa wane alala ya bundu baba nutu kanza rumambia ni kwezi watukufu ni wandu mdo harume opposition rumambia nuka karjaka na ndongozi njiza hamba banu itondo hujari shukurie wandu ikao wafanya mabunjilio wafanya le bunjilio la kantuji ni jana rishukurie Fahamis Ibrahim ikao haringe decision ya ukaya c'est vrai mruhama fahami un leader politique wa hents kamil ulona fief ya zivumbuwa ulona fief ya bambao ya vumbua fief ya itsandraya ya amba ukangena ya kaurudia ringe decision ya kisiasa ya bakishe ya kekende haruma voti haustehi ya parti politique ya liyo c'est un grand homme ngamjuri samihi pasunga si obligé rimrande hommage yekale weinu mwenye baraka setswali yaona ukaintsin ngaikozao ngasina wakati hatsanganya hena wananya wende mbio wananya wala kwa jahunda shawiri haukai situation ikanziro yemdu lobo haribanu ngena mvu ngurumio jila ezi ngemasiho inani ngufanyizo yanza abasa ino hata ngutsabuho ndene population zendo ngwe population wao nao ngwamboka zitujiri ze ngurengo mtsanga wa mjili ya bahanu habia wandukali nukafu nande mndu ya hamba kabaja paruta wamba hindura ngonche serikali inu ya hea abo kati hunu dazilari mabia oni o wandu walo harumwezi wanuga uhamandu wa esho marekani wanuka tihunu wanu hata zenyiso za hao ngazirambi yao yeheli wa eshio shanga sina sharia haini heli shilio sharia ishu ngeladimo urendera harume sharia mwishi ya mwijibaraka hazama jana hamba ekamu mtsungua embanungua johito wa handani neze sharia za ndabo zinu sharia za ndabo hizo ndazi hizo ndeza tungeza shomaji ya enjeza paske mitirati umambiani wakati waka decentralisation ezi siwa zaka autonome haini siwa shikana wanrohazi waka wenji amonzo ni mambia nukashesu wa shangazi jashikana jusqu'à 4000 wanadamu zivizine shesu wa shangazi jashaka ujere hapasa ngaramilo ukangishona ndumengo mfukare na waili hao mengo mfukare no mwecha na mwangali hadisi hamanda yu wanduzi wizine wakabahanu wakautolo babakisha ndumengo mfukare no mwecha vatinoko wandu wangu watashiwa ushawiri yabo serikali uliwa ya ucentralize uliwa ya decentralize ngwa centralizeo abonga si haruma problem yone mana rishukuri yao wandu wakubali wende haruma zevotizi nuleo ruambia warengeze disposition wala de mwazirenge wajuka kwa tuhenda haruma tsabuho wajuka zenungozi jiriyo so tsinungo nyangu wandu harume cadre de concertation ngwao yabo rimambia nukaya kaiti nyangu hata rimambia nuka mwengo nimele bayali joka ujiri mwengo nime problemu joka kwa haruma zevoti ye parti ya he pouvoir ngwa jiprepareo namna ya uhunda zevoti haruma ze bureau de vote banuga bondongo zinji za uona banuhunda vote haruma bureau de vote ki haki na uhunda vote haruma bureau de vote haruma corruption yo pia izo ti sharia mjomone sani mfano corruption wa imdu hindi wanule we ineka ucheda urengerealizi yukume huzini kamndu ye mdu olenda haruma bureau de vote yende ya uvoti yo corruption wowizi wa vote zo pia nunganzo wane nizo yekale weno hama dehili razamba ramba
ye serikali ngiyo banu ngefanywa hizo yanzao ye opposition ihanyisiha mafuvu maili mafuvu maili ya he opposition hiyo yenge wakubali le fuvu lezima tujoka plan A lezima ke plan B eli lo plan A de la magarda ngaleda haruma ze vote eli lo plan B de la makali tuhenda ngali prepareo yeke plan A ke ija passe waje wajanga jarme plan B shaila plan B de itabisha we plan A tizambando wanu amba kwa twenda haruma ze vote kwa jarde hama adversaire ngo ma adversaire wa hezi shanga ma enemy politique ya wanu wananyao wendao haruma ze vote yele mana na jonza washanjize fikra hizo yele mana na jonza maudu yekaya Mahamdu na Isufu Muhammad bana legendo walendao ngwaju jalia wahunde ye priya he marato yafanyao ekawende zenugwezuka jakiri na warejei wajewono wananyao waunehelu wajushinda wafanye nyinyi maraia wa hentini mjua ukanga ni harma utabifu mjua ukarango ntwentinu ya umbishiha wafanyi handongonda rumuhimu miwi zambabana baishe nzima itongo ngabo mdulo prison simambianuka Ahmed Abdallah Mohamed Sambi de mdu ya hajar mwenti ya jaya tuwaze ariereza salaire harumeti Ahmed Abdallah Mohamed Sambi Ahmed Abdallah Mohamed Sambi atuwaze ariereza he salaire harumeti ya salaire harumeti yonde mana rimbrande hommage baishe zikaja lahe usiku shaka mem wanadamu wajo mshukuria wakati yabuba ja aliswali beshe tsalisa Sambi ye ilo muhimu dokaya Ahmed Abdallah Sambi haja hatsongo miu zambanadi hunuhu kawade wa kamziro wade wadoka wa sinozit Sha Ahmed Abdallah Mohamed Sambi haja tuwe sinozitio paske hatu wantohole tsaila ya doka na gaba voko kabatsi mbu ulona mahamengo mine na mitsanu leo ya tulentu hole hiyo iyo wandu wakaudiso itungu warangusa yane hata uhonda sa 11 yoke hisaze nkunzi shawotsoizia haukaya waleme wa hau wakati uhisa sha rijaru ono wakati un gouverneur mwenye baraka setwali ya lona bilan nzima gouverneur wa Mahamitsanu ya josubuti yafanye bilan ilo haju rahana raisi wa daula yafanya hazi mahakume na mitsanu ya ezi so pia ngamjuzishia shasi sirto kanzaruone soka ya nyimara ya leo nyinyi ndanyi mlona lefuvule ku ngamwambilwa au mtsede harumaze vote singarimwambia uni mwende karimwambia uni mwende na mwishizo fahamia mba leo habakeri humdu hibiwa manabo mdungena kamdungu hibiwa abo mdungena wanu yakauhibiwa mbahindu abo mbanugwe handaninga unazefadila kadhalika boko hamadi heli zambishiha ubahanu mdu ya fungwa mnambe hafa mduka mfungia tena shaha tsuka mdu wembeifu obahanu mdu yekuwa la kado nzima mduka kuwa la kado mbili abo fasiri abo kaukuwa la mduju salebwe shamduka dirante jeli kuwa ze mdu tena tujohanza wanama wafanyao waonawe hadisi jiro ino wanama ikao ngwazia wandu watende haramaze voti zino waileuko wananyawo timalaba ngwaonesha tunga uzawendao watichongeze warungo wa hata wadoshidana na wanu wazia wakakwa shindi washidana nezi ikao irengeti ya tumateka ngaifanya hizo yanzao ngarju mzia yabo imane connection kaitsukiri hata ngarju zia yabo ambese ngarju komplete ye emission inu wakati mndo jina emana lewe iharaya ndondo connection kaitinjema ngamtimizi haujiria hutangani yema o efami ya alimsaidie nadhamu ikao mwana watwania yakaharumeti ya hatu yatuparushidana na mdu yakaharuma mji yakawweshi deno wandu pia rawandu wa shera wandu wa ume Mwenyezi Mungu jujalieke haparani her ike hawashiwa nyumba njima mbebon Mwenyezi Mungu jo mrehemu ya mlazemba hanu bema nizi jo heya tena ngarjo heya rumambieni ngarmushiria on khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.